Mātou whātalo whātu, ma whawhelo atu, I lau mai moa ma lau whaafonga mai Sāmoa I nei fo I tū lao le aso. I le mātou taritanunga o loo tū mau, le manuia, ai mai se fo I saonga le mua whi au matiute, ma ngā luenga o loo whenga Yesu tātou watanu u le nei fo I vaenga o le nei aso. E whai uai, ngā luenga sa whenga I mo le nei vai aso. Ia, ele pa ia o Sāmoa I ona tūlanga whaalupea masani, mātou whātalo whātu le nganga whaaloalo. Taina ne fo I le au whainga luenga tutofi le tua, tātou pule ngā malo, ia malo le soifua manuia. Whātalo whātu fo I le pa ia malama malu o Sāmoa atoa lo lalampa pao ia tunu mamao. Tā whai fio le lalulangi o mō mai ele tātou whasara launga, ia por tātou por kalamele nei, pa iaso taitasi o le whafola le whala ma le tusitala. Ia mātou whātalo whātu le tūlanga lo ia. Whātalo whātu fo I le paia mana mamalu maulunga o le tātou o tusitala. Tātou whātasi rune iaso, tupu mai, tamari I Feiloa'iga, palitu matausi. Ia tainane lo tō vasenga o le Aotearoa o wale, whasalalawina o tala isi o tātou atano. Ma lor soifua, whaaftail whātasi mai rune iaso o le tātou maftanga. Ia, e whaafelo I atu le mātou laulau nei, whiangariri whaipule a puleai, whaimatasua, to whale ngoa matua ia ale vena ale, ia tainane le whiunga ia Leuatea laki, ia marisui o le whanga mwharse la, ia masina lupe, makesi masina lupe. Ia, ele to e tau whaeloina le tātou Feiloa'iga nei aso. Manatu o tau sirfia uma ia tau rumanga sa whenga ia le tātou palemene. Ma Aotearoa fo, o ina le tau te sauni mai ai e ala le tātou Feiloa'iga nei. Walava matotoe mata upu uma sa tula mai le nei vai aso ma le lava aso ia e fai matai muanga o le tātou taranoanga na tu foi o lo ia lava tulanga mai o I o lo tō whiwhisiri mai ai tulanga lava ia o le I oi mata ai mai se fore loto I whale o le vanga whao whai ia po wheo tati aiso mātou langona mai se foi le tulanga o le tawawa me ino le fono mea lava sa tutupu, o mea ua tutupu, ia ma mea o ua whatulanga ua whai ngā whono I nai. Te tūlanga e tau mai fo I le whono le nei aso. O na iai leo le teritonunga ma le whaafonga mai Sāmoa. O le anganga atoa lava o le nei whaataltanoanga ma mea umasi o tātou atanu ia. O loo malama lama e pei o le susuru mātango fio le la mea le tau mwhai atu le whina wina. O le tūlanga ta oto iai upu whai o malo, ma le ngase o malo, o leo tātou iai. Mai manatu, e ui atu whapena, o le atatia nisi mata upu tau vaenga whao whai. Ia ua ilo vea mai lota iau e ala ina e mātou fufuanga. Au te iloa ua tā oto nisi o mta upu tau e tau tātou whaasoa, I mani mea I o tau whinangaro. E ala I whao I unga, lau te tele, leo mai anei. I lafo le whaatuatuaina e lua ia o mai atu. Ea, ma le mele na pevesi le tai au. E na manatu lea, ta tala le avei, le siri le vave, ta tala o le tātou taranoanga. E le reina e malama la mai le mātou novo atu, ma tau mwhai taliteli atu, ma tā upu, e whaingo fia e fo I le manino. Louto siri mai, ai mai se le whaafonga mai o le tapo inga si o tātou atano. Ia, ai talatu lava no, a mai le whautautanga po le atonu le nisi o mea lo tō whiwhisiri mai ai. I lo mātou tau mwhaile taliteli atu, ma le ngang whaalolo. Whaftai mo lava no, lau amaka mea ku I le tū lea, whaftai lava. Ia. Ia. Sau noanga wa mai au tu ele tātou whonotanga ia wa telefoni vaenga sa tūla I meni fasili. Ara fasili mua lava lawa whionga taitai. O leo wa mai ale lafo, o leo wa tawhea le lafo se tulou. O le fasili o lo tūla I mai, e mai se lava I le la tau e to aiva. Le sa whapea o le I le lango I au tau, sui au tau. What's next? O lala le sila asanga o le anga I le to aiva la, le whamon. Ia, whaftai. O le mea siri lava ma le tāua lo mato manatu. O lea ua manino I le mato le vai. I le mātou fo I tala. E ma le tala le sa tātou tau whai le manino o mai.
Awa o le whaupunga uma sa mātou no nofo mātou pe a mātou whaafsota i atu. O lato, o le tu lai dvaenga whai. E leo e se malitau tinonga, wana o no i o no tofinga, ai atu lai lo lai na ilo mata upu whapea. E na tu role o tangata ilo na tu langa, e tau tino ai. Lana tau tonga le na umana saini mo le vaenga whai. O le meta uala mo mātou, o le ua manilo. E leo i nei le lango. O lona winga ua o le ngia, lo mātou tau mawhai atu pe le wha lima fono, ai wha noi. E whai le wha noi e whai maalofanga. O le matau, i le mātou tau mawhai atu e whisilingia, po whea tonu o le tuai. Al taliana sa mai te mi uma nei. O le mātou te i ona o le tōwhinga. A o mātou o nei le stalalo, i mātou whatu la fono. I le lau manino nei i le lafo muli lea. Wa i nasa mātou mai tauina i po whea tonu lava la le ami o tonu. Ia ma le truth o le meo le iai. E le ia whaina terera ia mātou le tūlanga o le pālota mai. Le ai. O le mesa mātou turi loina. O le ami o tonu upu matala i na whai mai. Ia ma le ta o tonga. O le i whatu la fono. O le saini i pepa uma na whai ia inga whatu la fono. Ia o tūlanga na le whamanino o tuel temini nei o le wātangia ma whaamania nei. E le o ila i to tonu le vanga whai. Ia o temini nei le sa autosisira mai o le sa mātou tatanoa. Ia matatala le ana pongi le nei aso. A whau malie, ia mpe furi sa i whala au mamafa, po le alis tonu. Ia o tūlanga na e whamanino o tūlava, o le mātou na whanau tainga. We know exactly where they are and where they support and where they stand. Malo lava whaftai. O le maula e momoli mai, se ilonga ua mai se whai unga whaamasinonga. Whatua aloa i lele te avea masui il tō whawhaltui. O sila la i il tō vanga whapawhai sto langa whapea. Ia, o le mātou wa whai unga na whai. Na whai lungo le au tasi o le vanga whai. O ro iei le mālosi lalo o le mātou whawai. E whai ai whai unga onga whapea. Mai o whai unga fo, e le whatanga whai sa ai filo i umale a wala whatu la fono. Ma mātou lo ia. E whatino mai ai ingo le tu la fono. We have a written constitution. O umana whatu langa. Ia, o le alaba la le mea ua o iei le whai unga le vanga whai le tu langa le nā. Ma ua umana mātou whai lo i le to ono lea. E le to iei to tono le vanga whai. Iei le fionga te mai tai pālemia, sui pālemia, o olo, o le atinu, o whaualo, ia matosu sut. O umalana mātou whaadia manino iai. Mai o le whaiunga le nā, o le whaiunga le whai au tasi iai. E le whaintu e sui says we have the majority to approve that. We have our resolution. Whamanino le tūlanga le nā. Al taupula vei whamsinonga, ia e le sem taupula nā mātou. A lato mana o esu whether they are fast or not, le me foresa mātou wa ia tuena na fi, they are still claiming themselves as fast. Yeah, what is the proof? We have the authority and we have the resolution of SAI. It is not our obligation to take them to the court. It is their obligation e o el famsino. Evesit. O le alma fu anga na rina ese po i fo malosi. Pe ma faina ese la to. E le semana mato o mato ta o fo famsino. O nena la to fisiringi ai la to barsianga. Fa fela to ai valia to fia fa mo le fiona te tai. E fai le se fai ungo to vang fa fai e pe fo na fai te mete pale mia mai si sui o le kapinita e to lima pe ona tau. Ia o le manu ole na o le fata o mana nafi. It's such a fresh wound. Efta mato lo me moni I le tau tala sa o mai mato. Ia a tono ise temi o luma. Ale no fa tu le ma fau le ma fai a inga ma tu la fono le fasa sisi mai. Le sa fio mai na mato lo ia. We have to take step by step. Ile tu langa e sa o le fai unga ile temi sa o vo e fai ai.
Al tulanga lava ia ua mautinoa they are not with us. Ia ole time comes, ia ona whailo se whai umpa. I le vaenga lewa e sauno e lo fionga te tai. Ai se a ua le whaia e lo i eise whai unga le whaafaritui, whaamuta le toi e vea masui a wai a lau tō pāti whaupu whai. Pei whanau tō whaia i lesi tō. A foi peno whai atu. Nau mia se taimi o mātou furfursa e tō ono le mua. E te tau na mātou a maia umani mau tutu e whaise whai unga. Wai le titin mātou whai unga na whai. Na mātou tā pena o whē whai e. We take the consequences. E ol wham sinonga, we prepare. That we are all covered I mea uma. E o whai lalto iwa lea. O le mātou te tūna, mabawa ai, e a makoleti uma whama o maunga. O le leo mai I whono, o le talapepelo mai o mai, o mātou le I, a whele I, a leo whatatau tinu. Lona winga, e yele teimi mātou te whatino ai le whai unga, a teimi nei, e peon o whai atu. Ia, se I tau mapu I fo le mau masu, ma le asu le nā. Ua ta whea lau tau lafo le whatu tuaina. Ta whea le lafo le tuangai o le whatu tuaina o le pāle mia markapenata. Whea le ta oto I sau whina ngalo ma le vaenga tō telele I nei o lau tau whawharetui o whaipule. I le anga I luma o le tātou malo. Ia, mese me tā upu le ta oto nei le pālemene. E peo nei iai le tūlanga fwoi nā alia li mai te tai au nei. Ia o leo ta oto ai whapea se iai se aso na. To usu leo le whono le tino. Ia, whaftai au tanga vaia, o le lafo mua. Sa whafonga Sāmoa mautou sirisila uma. Ile iai se whamoe moe le tūlanga leo la iai se lafo whapea le mātou tel tununga. O mātou, sa o mātou turi matai le whaawonga o ngā luenga le pānemeni. Ele I tau pule mātou ma le tāpipi le lato lafo. Na mamao I o mātou manatu te mina. Langa le e wha mua ia mātou. Tau tinonga na whaile atunu, tū la whono. O mea umane o polkalame le miliona, ma mea umane wha ngai le tūlanga e wha uma. Le la sautou si silai. La le talasanga na whai atu lepa. Tolo po. Chei uma mea nei. O la tatou maila e whaile mea lea o le saili, o le malu, o mātou tōwhinga, e whawher mea le tauna a veri whamomua. O le whamomua, tō la whono ia piri e tonu. La whaatali le whamsinonga. Se lau mono tupu tangi. O na mta upu le wao le au waa ma. Whaatai le tueri ma liusasi. O mta upu na, e te tauna ave i le whamomua al palme. A lale mea le no so whai me tu lepa. E sau e tale per malo. Langa e se foi langa agenda. O le langa agenda. O le sau e awane I whaataunu ua tu la fono pili e topu. Ina ia to e foi e lan tu la fono whaatope tope le lua fe lua sifu. Le tau te poloka ine. So his agenda malana mission. E talepe teunga ia na avatu. E to e whaangai o iri swinga foule umato ta pena le tu la fono lua fe lua sutas. Pili e topu. Whaaftai le tu. Nasa autosi sila. Ua pasi. O le mātou ba ai, o le vābenga. Nasa autosi sila. Amata le fusu lea. La le pasene o le lua vai tolu. Tolu lima. Ai e mo neu sauto o tasi. Guarantee tolu one. Pasi. O mena. A mātou ave ir wha mua mua. Le ta tia nei le tu la fono whainga palota. Tu la fono leo. Tu la fono tina. O mea foina. E te tauna ave le mātou wha mua mua. O le mātou upu na whai I le la forena. Ta atia. Se I se teimi. No tātou o whaatasi le. Langa le I se sio mātou. E o whai atu le epa. Wa lewa na alanga. Ma lo sori wha vai. Run by majority. Minority. Run by minority. So, e whapena whai mātou. O le mātou tatu tununga whaatasi ma le tua ngai le teimi nana whaatua la tau lafa. E le te tauna tu lai se whainga malo e leo. Ie se furi si o le tunu. O le lua se furu mātou, se furu lima lato, se furu valu le HRPP. A le sa mātou whapea. E lu furu iwa mātou. Ono lai ei o le iwa. Te ono le tau. E ui o le. Wale tau nu o le mera na. Ta whea i leo le lafo I a
ale cha pipi ona o le mato manatu e tauna fa mo tu la fono ona o mai le mato la era o te milen tu e fa mato la sa mato tu la va se mare le me ina mato fa yetu a wa table le lafo pa wa le me ia mau pe ponga luenga there will be a time patau nu ai se fa uma mato ngalu la mena tu ta ofitu tu al fono ai mana ol palemia e mai lo le lafo le sa mato fa pela mato tu fa tasi tolo mta pusi until the right time alal mena tu mai tu la e pa mana o lango failo if kids has no option lang a town failo te uto e tolo por mato la fo matolo fialo ia na lo se si vote of no confidence eto e sao e le la na fosi e lo na faile la fo lo na lua o la lau tau vai o ai la le e mei ma fa ngutu lua le tau na ala na mato tu lai e lango le fai ngā malo i le lafo atu i le ona o le mato commitment i a pasi tu lafo e au malo o mato mailo le fai le mato lafo fa tino e la le mele mato te leta li aina o le minority e run le malo al talafon natu la e pa le fai pia e le te tau le valo sori fa vai ia umal palota le lafo la lau tau vai wato e mai umatu le e pa maricha BP to e lango le minority government e mo te le popole la lana na mato i lo le lei al mela tupu o le mela tupu ia e tau i masuitu i la epa ia mato e winga le mato leo atu e lango la ia ai ngalo ai ia e te lele a fianga le vai male atunu o ai la le whakungutu lua o le la lau nei mato o le whakungutu lua le la lau e tono le parme o ai la le whakungutu lua e alanga tae au e minority government ai to alu to support le minority government ia tulanga na e te tau ana malama le tunu o le matou tau mawhainga au tanga vaia ma le au tusitala o le meta oto i ai le tulafono o le tulafono e le mawhaina run e minority se malo ale o polpale mi e len tula e mai o le tulafono le no fatu tau mai tulafono al tulafono that makes you sit there ala me le tupu nei o toe malolosi o toe mai a toa le chapipi lango le mea se o le wafia masina o ala langa e sori fa avai le malo le tupu te mini la le si au tau tapenanga le tau te sila iai ta fere la fo le fatu toina e si au tau fuafuanga wa le tau te tau ave le mang o le whainga malo se vaenga to ai titi e le tau na tau aveina le pulenga le malo o tau fuafua e ave le whinaunga le whamasinonga o lo ta pena si amato fo ital noanga o le taimine nei o le matou te focus ia malama le tunu wai le utalia le tunu mele alu taimine ai tu fa fonga le matou fetu na ima matou lo ia o a wala fa tu la fon o a le vai mele tunu ua o le majority o le pale mene lango le mese sei o le mese minority government so where are we now o la le vai mai e Sāmoa ato ma le lalolangi ato o tata ua vele mese sei ma mesa o le popole nga tele le na le alu temine ele le batu tato fina unga o la le sa onga sa full percent lima tasi hala tato toso se sei mathematically calculation le lalolangi atoa ma educational ele o le na ai au mai tono le parlemene o Sāmoa e fe mai le mathematical calculation lima e fe mai le parlemene o Sāmoa to le voina fi nau muli ai nei le lua vai tolu le 2/3 percent le lua vai tolu ia fe mai me altala le e tolu on ai fe mai calculation al fong fetalai 35.33 wa atoa la fainu mel ale la fi nau mai fo ile tuanga i malesi vai e 36 o la talina mele tu te ia le oso me tu sa mau fa atoa tolu ia o la ngona na ai o le lava matou te tapena pena o le metaua ia malama le atunu a le faatulagana ia mo lesi step atu mo le lumanaʻi po le ale matou mino i fai
e mātou te le talia ina. No matter what, po le lato malo, le sao, mai le lafo le whaatuatuaina, mātou te le talia ina. Whatever it takes, pe alu le lilifa o le toa tele o le pāle mene, e lango le mesese, e le suia lo mātou te ritonunga. O le wha maoni na, ma le mea sa o le na. A le wo nei ono le tūlanga le porokiki, le porokiki le eanga le na, le tau fufuru atu nei. That's the politics we're trying to clean i tono Sāmoa. Mole lau fionga tai fono e lua ofisili e fiatu ina atu. I le mata upule le lafo le whatuatua ina o le fonga whitalai ma le sui fonga whitalai. O le fisili mua lau fionga. O fea le ta o toifina ngalo le vaenga whaupu whai. O la tau sila. O tonu masao whai unga whai le fonga whitalai la o tau mai tau. I le whaanga solonga minga o le fono le neiva yasu. Ia mala ofisili lona lua. O lewa o na SAA mai le nofo le fonga whitalai. O le sasau noa ia le taitai le tuanga i le aso anafi. Whato awa ai le se mea. Wa tupu. Wa whitotoa ai le taitai o le maota. Ma le fonga whitalai. Ben whaiona e whamanino le relationship le between the speaker and prime minister i le whata o tonga o agenda ma ta upol fono whamolmon. Ia, se tari mo lau siri mo e pupu whaupunga e tua. O siri mo po laso matu manatu i le lafo le na whaini. O se taimi mo le nei. Ua lu i ai ni sui su fono. Le fonga whitalai i se lafo whapea. Ke loa i ai nisi mta upu na tupu mai mua. Ai leo le atoanga leo momoli ma le taimi nei. Mai ia te auia. E te tau lava o na maanga whangafa ia i lato o e tapena ina lafo whapene i le au wala. Whaaltu lafo. Pe wha matau tala whengai. Pe le tala whengai. O le tofinga o le fonga whitalai. O le tofinga wha vai. Mai tasi al tangata e titilo i ei o le au malo. E au malo fo ina te whatau to ina le fionga le fonga whitalai. Ai whirifiri al pare mene. O mana ia umai lalo o aia ingo le wha vai. E ia vaenga e ave ese fonga whitalai monon tofinga. Mua pe a whau ngase. Lona lua pe a whau wha ma vai ai se tusi lonto. Ia o tūlanga ua vea ia ma sisto finga le malo wha minsta. A le upo le mele o le nonofo o se vaenga whau whai po se si tu wha tu se lafo. Ono le lato tua inga ana le fonga whitalai. Ia le mawhai. Le mawhai. The speaker is governing under the constitution of Samoa. Lai matua mausari ei na ona malo siang. E mawhai ei una tupu se me whapea. Paua nawa ia inga mwhaina vese ei le fonga whitalai. E whiri roi le vanga whai mai le amatanga. Ai velo i tutong, it's a constitution appointment. E se mwhainto e pule i eipo nisi lava tangata sei vana ngā mei e toru le no whamtalatu nei. O le mea lea ua whisiringi ai o no tūlanga whapea o na whai unga ma mea o lo iei tūlanga whai tū au. O le mau pele atunu. E le whapea se whono o whaina o mātou, po lale tūlanga o lo whafoe ai e spika lana ngā luenga. Masalo ai ei se whafonga whitalai siri na tu wawanoa. O le fionga e pari. Tulau lava. O lona lava ngā tatali to i ngā mela ale o le talatala tu lava ona o lona ava i ngā luenga ma mea i e whai. I le lau tūlai mai nei lau whesiri lona lua. O le asau wawai whetena inga o le spika malpanemia. E le whato a Paulo se teimin tupu, oina tupu ma teimin tu le epa. Ai sea, o saule pule tu le epa e tala i lalo le whalefonu tuai. Pa malosi i lalo, ai le se tarianga le maota ma le mau. Nāna mena whai, le na pisa. E le pule le pale mia, e le ma grounds ma aseta le pale mene. Pule le fonga whetala. E le se teimi mua la na vevesi ai. Lona lua. Na vevesi le minsta o kabinete len fa ma vai tonu le fono. Ai se li poti pulem su tu sip. Ai se no tu i le li poti pulem su tu sip. Eso e me pio li poti na. E le se ua teimi la nei na fa pe tu la email ta upu. Pau alo na tu langa le o te tau na fa sao. O le upu lea, pule le mota.
tu lo lava e tasi ale pulo le mota ona o fonga fetalai mena me fa CPA na fai muti ai lalo se fai unga o le tato constitution e se me ta o se pulo le mota e se me o lalo standing orders na su yere mena ona fa pe le leader of the house a fa upu i fafo tala fe ngai fafo ai mai a Sāmoa e tasi ale pulo le mota na al fonga fetalai le lau tato vai nei e o le ngā luenga le whainga malo e vava lua va pere speaker ma le palemia nanga whao ngā luenga le palemene ma ngā luenga le malo those are the two stages e mai ngā luenga le mota ngā luenga le aso tau le malo ma ngā luenga le palemene o ngā luenga le malo tu la fono a ingo me uma e mai tu la fono tu la fono vo nana ngā luenga le palemene i poti komiti wha palemene su engo me uma mo le wha tala whenga ina ai ua tu lai mai le fevesia inga le aso le nei ia ono le tau whai le fionga le li i whonga vetalai e whatoa toa le tau wale ma whai le wali ia mal palemia mal kabinete ona la tau talia le whai unga speaker mai lo le whai unga no fo sorry pete malie pete le malie o le whai unga na tasi ar tangata na te whauinga ina le tū la whono tū mau i le talia ina o mea umai awe i tono le palemene ole o whonga fetalai a o se sia tangata atu i tu a o vate le lolo na fia poto o lona fia mamalama I have an old vamsinonga ale le mawhatua ne la o tala our court ai mai o io awa ne ngalo tato va anofo top palemia mal cabinet famsino siri male officio famsino male fafonga petalai malanga chamber awane ngalo e yai le meta o le parliamentary court e yai fo le fale ale yonga yele this is parliamentary court le yai le fogo petalai la yela sa til e le wala faina ia tu langa fa tu la fono pe le officio famsino ai pe wa tau mo atu na me ia ono tu langa la vol tau silva fa lo ai fai me uma vai fam si non ai la il parliamentary committee o amionga tau lo fai uma fai fa salanga e al mela fai me tu tishu ai pe no fai atu ele matango fiel mele tu la imel te nei ono tu langa o le mato fi ese inga o le mata upu fa lo to i fale ale vanga fa fai o le la tu le speaker ile mea o yele majority of party o ile speaker is a fast party member ele mafaina tine ele mena na he was run under fast select by fast to be the speaker malu roti iti elo na fo failan tautonga pati nongola na ngalwenga that is his responsibility a faila visiting ye ni sir mena le mau mai fa pe fa o speaker or court o ave speaker court a se upu te tau mawhai whaatu se lafo tu lou lava se lafo le mi ngao le na whaatu ana le la e rei sao I was a speaker for 10 years ana o au te le tari e fo la ngala ua maso ma le lato mta upu siri le ana le la sao fia tu ilunga o la alfautuanga loie siri o alfautuanga loie siri na ave e le mawhai if you want more explanation go to the court alan mele ua whai o saini uma atu al kapeneta saini atu e batu e maso atu le lato lafo ito the speaker has the authority ele i teipo ni mea tau le parlemene mo le parlemene e peo le whamaramalamagal na ina ia manino mamaramalama le mea ua te iau se le mutu ele fono le nei aso ma se le mutu atu ia se iai se aso e ma se le mutu ai lo matu la fono re la ua poloka nei ma tu la fono pai ngā pālota poloka koe mal tu la fono tina te poloka koe mal tu la fono le vai se ino leo fal pui pui e palemia a le taliaina le talanoa ina o le lafo e inisi auala o le alato uia ina ia fai e o isa tūlanga popole ina i te ua ave ese le whonga whetalai tūlou ele mawhai Sabrina under the constitution of Sāmoa ele pūlea mai e whamsinonga le mena tau whonga whetalai there is nothing
in the Constitution that say that anyone can remove the Speaker from his seat. Hey, tell of Syria to the head of state. But we're talking about the Speaker. Talking about the Speaker. Seba na nga wa yai ni si mei tu atu mei no tola ula atu ana nei. Patol tu langa lava ia ele se popole. Tu lava ya matou ia Paul matou mele fa temi nei. Ol matou so soni lango Speaker ia maulon to fi mali. Malono no to tele fai ai pela na. Lango mele na batu nela. Let me tell you this. It's a plan. It's a coalition plan. A woman a matou loe da mai nei to ton what that would be the next plan. E te tonu mai. E o mai nei to tonu e tu fatasi. A wafo ele mfaina adwa ya fa perfenga malo. They can't run a government continuously sorry to la fono with the minority. Alela la mai nei. Fa ngali cha pipi ale utato vai. Leo fai poipo. Leo fai poipo. O la le vai mai Sāmoa ia matou nei na o mai le fast. E sui le malo. Tu lou lava le o toi fo tu lou lava o toi fo I le pusi I lana sauninga na fai. Vai pe o le mafana fana o le ai noa le toi fo I. Ona le o le se alofanga. Ti nana si la fia tu la epa e se le mea lana pese ai o le soli fa vai fai nga malo a le o toi fai. Le foi la o ele la tu la o ma tu lo fa pe e batu le fonga feta lai I le chapipi e fatu maul parmia I se si la Sāmoa na mea le tapua I le tunu o mena le e fai vai o tala e le ama se me lilo ma le o fufuanga na le o matulangona la fo I na lono mai tangata na nei o la fono te mina isn't that be affiliation level mai nei stop party hop. Party to party, that's what you call coalition if I alu lo tangata individually, that's party hopping. Ola vangana, ole to in party. Tola wo kongeki o le party, they're joining the party now. E fa masino pele tunu. O matou te matai tu le lei, tiro le lei vai leina. But because they are not resting, ala usau no. E ia isi la sanga good luck. Good luck. Oh, en fetu na lela. Afi fa malmalama mai tu la fono tuala alu fam sinonga. Ire fa ia ise fam sinonga tonu I le fale pale mene o le wo fa ia tu le fa I unga ale fofonga veta lai e le talia aisa e le ise mai la lo fa vai e se fonga veta lai. To follow up kwa ngai o kele mau na ise fina ngalo mai tai pale mia o la kilo sisia wala nta o pola nai ai well then let's wait and see pola le ngai ngale mai tai pale mia mal malo le la mama ko ye mangame ese be ma pele o popola fo ye pola so lang ho ye wai la fai nga speaker la ko ese ka ko makai kula pola ngai ngan malo la wa umanga mai ele advice ale attorney general ele ma fai bele ka manga o la ko they cannot do it in parliament so let's wait and see po fela me la o ave le langi pe o ai pawang yo le malo le alu pacifica ma le lalo langi ako I le ka bilinga wanga porti ya e fa ko vai en menen tu puni so le fa vai ai oi for que me fez paroca ai ko ku o malo so pava ya eu tá to ni va pe ya va por el fio ko kai ya langi Paman mola la fiongale tai o le ase what's the worst scenario pe atula I mai le tulanga le solitu ya le kabineta solitu ya le HRPP le toi fo il parliament ala to ayanga venga il parliament what's the worst scenario na tula I mai ya o lo ile wa to luatanga te lo fono talo il fono fetalai to talo il parliament il fono si le fier fono fetalai o tau nei nga venga a parliament li poti me o mo va pena Fatu langale sketcho del fono tazanga to and we already did that
e lopo a fele se fono. When is our next meeting? Apena foi la le pandemia. E one ngalo. Na speaker na te samania umatanga te fono. So the speaker has the full authority to summon everyone. You take me mana or speaker. O lo le saula le fono. Patol, ia o malo moe. Le se mea tusitala lo al men na tatu fa vai mal tatu tu la fon tu mau. Lo manino lava atalo le fono, ia men na fai. Lauli, levana e sa Faraile no fo le fong fetalai. Ma il temina e sui fong fetalai ai se o na e pale atu le fong fetalai. O lewa e sauno ne e ai vaenga e mafua anga i lalo tu la fono. E fa se e ai ma fa mutai le fong fetalai. A le foi te sauno mai e matua le ai ma se le fautuanga loia sidi. E matua le ai ma se ai ai ngai lalo le fa vai. E ma fai ai se tūlanga fa pe se lafo. Ona fa muta le ngalue ngal fong fetalai ma le sui fong fetalai. O lo visila ai se a. Ai se a wa tu tasi ai fa pe le to finga fong fetalai e le ma fai ona ave ese lalo ai ai ngol fa vai. Ai o le sui fai pule sa fili mai e tangata o le sui o le tu malo. Ia, o te loa e le lei lava lau sisila le whaavai au tangawaya. Te loa e tauna e sisila. I will give you the clause after our discussion. Te o levo il whaavai te mwhenta ta koufu whaatasi ei. Nā tolu a vaenga ne no watua. E whiri rao le whakapetalai ina wa uma malwhai ngā pālo te se tangata wa autasi. E whatau tolo, lana ngā luenga na mo le lima tausanga atoa. Pāua awala e mawhaina a vesei, le no whamatala atua. Mua ua ngase pe mai polasi stulanga. Lona lua o le tūlanga ua vese, lona tofi ua veia ma le tūlanga Family Star. Pe whape ua vese ia le. Ia malon tō, lona whamawai mai. Pāua na o awala la ia. E mawhaina lo ese speaker. Ale asa ua na auri pe a whai aria ni mai se tūlanga ua fulisia sui mamalu o le palemene. I le la tau mātau. Wa leo nga tasi le futia ma le umele le whātinonga o le tiuti o le whongwhitalai. Ona ua pito tasi po ua whaitua. A whai lo te whatu e te sira le whāpai. There is nothing in there that's allowed there. Wa e whai tūlanga o le whaitete, mo le fursia. E lo se me whapea sakiwa atoa. E eri fursia e whai me leanga. E fursia la matia i whai unga i whai. Al mele tu laine watua ia le fonga fetalai fa pe fatu pito pe fatu au ona faile tu langa len tau maso mai nei ton e le o fatanga i lalo fa vai on malotu totas ona mai se lafo fa pena te ton o le speak o le Kate Wade now le mainga mo la whether it's a government lafo or private lafo this is how to accept it ele o fatanga mai fo i lalo tu lafo no tu mau ia ingo meta lafo fa pe material speak. That efesiri mo mua the most superior to lafono. O to lafono fa vai. Ele so no fai vola tato matu on mele. Ai sea, lango I o tumutumunga le nai o mai il pare bia mal kape neta male malo. Tu lo lava la upule la fayet. O pawa umalairi a aole malo. It's vested to the speaker. O malo si anga laile aole malo. O lewa men no fole. Ya ia me la iti e la ilungo to ina no te whatonu ai me sa ngingo tu la fono mai si me. But the power of the head of state e avai ele o le whatum tu mungo o le assembly, legislative assembly o Sāmoa. O le malo. Ar speaker la lea e whai matangata o whafoifoina uma e wha longo iai le executive, prime minister, cabinet, members of parliament and the speaker. O le permanent na o le al malo ina se e malo le lalo e to ina le fa so nga umale fa fa ngor sa fisiringia lava e le tamaitei palemia a fianga o le fonga fetalai le talanoina o le lafo le fatuatuaina a lautou pati faaupufai ona e iai ona ia fete'enai lea na saini le tusi na faamuta ai ma faate'a ai se isiva i latou toono saini e mal sui fonga fetalai o I la le sa fisiringia e le tamaitei palemia a ia fete'enai ua faigata ai ona lue le mata upu lea tu ina tuele la tu lafo ina ia fa muta lo wale tu fa tu tuina la tu fong fetalai
Ua e sila o tanga vaia i le whamaoni tele o le taunu unga le whangwhetalai. Nā watu le mato whai unga na le whangwhetalai ta o tuai tangata i o te tuli to ono. Lale ta la speaker. I le maia i tō mta upu whapati. Na whai se whai unga le whangwhetalai tono le parliament. Up till now there was no speech about it. Melana ana fa pe faili mena melana ta ola ya fitu na tu ito tu o. But remember, the speaker and the deputy speaker are members of our party. Ele ma fai na fasioti ro la ya te tau ola o sui na pa lota mai il fast. Ma sui ola tu malo mo parti. Ele ma fai o no o lo tu langa la ta o veno la tu te ya malo lo lo ele shirua ya ka upu de. Lango le ke ro o o al taimi vai lua ele poda o fonga fetalai mana vang fa foi ai wa vel fama o fama ninga le lautala ele ia mai speaker ta upu le matou te fi na watu ai fa fena fa ile me le speaker tala fonga fetalai le matou sta ai ele ia mai ta to me va vanga fa fai ton I you are all parliamentarians and you are all leipo lalo lawa va inga oto umo kulo lava fama ninga o le tuangai ma le tu o malo. A o tau lafo le whatu tuaina, na watu le tau pāti wha upu whai. Le ana whisiri e pāle mia, ai se au tau e maire lafo, ua umana whai e whai unga le mauta. E leo se a iawhite na ila na le whonga whitalai, wana talia lau tau lafo le whatu tuaina, mai to tonu lo tau whale o le pāti wha upu whai. Le ua watu tonu o le pāle mene, a ua umana whai unga e lesi lafo. Ia, so wha mamla matu whamta upu lea. E le aise tu la fono al parliament e tapu wai le mele nei pefia ni lafo re no confident. E pule al tangata ia pefia mea pe awhai o le leifa maupopoina ma atolon ta penanga ma iai le tūlanga e mau mo le avatu. Na le maule na mato vea. Minority government. E le atoa al whainu mele. Whai eise malo. That was the biggest ruling na fai o le tali o le matou mau o le mele mal matou mau foi o tangawe e le mono i tua ala sa fa fonga la zona vatu e mo mau le chapi. There will be a time we are preparing a vote of no confidence when the time is right to present. I pen o fam telatu e mono atu e tu atu se matou mau do tonu mtau. There will be a time, maybe it happened on this meeting, but next meeting awa tia I pepa o le ngaluenga. A se fai momo mea. O le tali lau le fesiri. E le ai se fa tapula aina. Pe ata pena le lei. O le ale mau o le vote of no confidence le chapipi. O mato me umalava lau o mai kopi atu e vatu fau le lato mau. E le ai ma se mea tasi e tau ai o se lato tapenanga. Nothing. It's all about fast problem. It's all about fast es senga le utu. A se upo lato tu la ile minority mana me le ai se mea. Ana fai mai o tuturi fia me wa le ato fai no mela o tuturi mare fast. That tells you. Al matou mau. Le uto fa fonga I sang no nga ena momori le mau. Matou watu nga lunga ile matou taita. Le sa be matou taita. E sa to fa fonga e le ngate e tau, pola, to lupe ya leota. O matou nga tungalum. That's why we decided e avele mau e faari le tunu o matou atungalum. Lawa fionga. E ui o lewa ta fea le la foto vai anga wha apawhai. Ai wa wha amawina ma fwa anga pe yo na wha leo I tutono le palimene il fono ana nafi. Toi ti te lava tini le lau to wha amoe moe ina ia mai ar to paya inga. Ai topu mai lor ve vesel nei tonu tolo toi whale. Any regrets, lau fionga. Le to fia o fia mea vea mata I tai to vanga wha apawhai ma pali mia. Ia. Ele I tue tau fini upu se montafa. Ele siri ifo le matou walo lofa ia fia mea pe le matou walo lofa momua. Ile matou walo lofa ile tunu o mele o matato o mai. We have to make the right decision.
So regrets ua matou ono sa'i me uma ona le whapea o le matou whiwhiringa na whai. Follow al mene na. Because that's the other side. Matou tele I loa o le mele la o ye. Matou tele tonu, tule mai, whai me uma tu sa male na vatau, wha solo me uma le mesa iei, mo moe whatasi, a whatasi, whai tonu whatasi, ngā lue whatasi. Uma lor tau sanga mua ea, a matalona liu mtau. But we were patient enough, a foi mai lava, a foi mai lava. Nā tau nu unga leo, e sao nor tau sanga munu, roto tori mo mātou. What shows a kind of leader like that? A whai o au leo tua I mai ni le mafua, ngalala me le peno lai sei nao. A le ave ese atuai le ma ministado, ese atuai ministado lango lango. Ta lepe, so ile na timolis tu mai meu. So for us, e follow le tu langa o ni mato whano noanga. Ona o leo mato mautino, ia ua ese le mena mato expecting e tau no iai. A leo wo iai. So we try. The real failure is failure to try the tu langa o le wha tau nu unga o lafo ma me uma. But e fo isi a wala, stay focused. We keep praying and stay focused. Ta pena roadshow, ta pena sweet, ta pena lestala, ta pena me uma wha mamala le tunu pa tato mei. O le tunu, Chairman Tafa, lai wha atali mai. O le lato langona fo I lea na mai le amatanga, lauli. A ver wha alo alo iafi mei. Avela no te mai tai mua ma tatou fatu lai se tala fa soro pito ile la lo lang tatou avesta mai tai lunga le pat pale mi o le malo la me le uma to yini ya le to fa fonga sa no ngasu. It's not from me only le to fa fonga mai le suita mai tai ya mud pola yo ngai alota ale ya fuyono to ina la sa fo fa inu uma viong. The real cause of the problem. Ele kua I mai o la ufa masinonga ma le charging o out. No, it's not about that. It's not about my case. Le au o walu le wa mai mata pura le hit and run I lumo e fai ma alo fanga fa pe o I le ma fu I me umo le unsolved of that case. Ele la wa fia toi. Ala we lumo le fa masinonga le mata ufu. But I lau fa fesili e o mi lalo le ono sa I we have to take because it's our decision that we select her. But ele ngata inal mato fa moe. E sa ili pele awala. E sort out tel mtau. E fa umalalayan no foing. E mena mato pepale na avela tunu. Ma le matel tonu it's more than 90% bo uman fatino. Pe pawal mele tau to sale ula. La wole amaya. Ya mar paloto tangata mai fafo. Me lau te tele na lefa atali terminate ma boundaries to e vai ai tu malo ina ia ave eser mele tupu I falfaleata e mafai ona e palota aile mafai na e alu palota urban seats ma me mo fa pena le la fa tali nei ia le la polok e pe ona e sauno ia e inu le ona ai va ai le tunu upo fe ma wel map sanga molato o hani le sona nga o le fa fitau ni o maua mai mo le to vanga fa fai mo le tapena tu la luanga I loma. E tele tu e te tau on lio ma toi fai fa lei o fa marusio tu la fon lenga ua malau le fai tonga fiti o le polkiki palpala e sao ai me valea ale utatu o temini. What are we now at this very moment la e run le malo minority le tunu I te mi nei. Nal tato me taun fai, tato va ili lei, fa tu la ngana tu la fono fa, vai mal tu la fono tu mau, mal tu la fono fa inga balot. Tangata lo wa yele minority, tanu malo lo. Al te mi nei, ya, la fai fina ngalo, ya po interpretation. La fai te mi nei, a wata tauna fa asasa o le spelling o por tu la fono. Straight to the point. A mai fa upungo tu la fono e fa ye me sao. Secondly, what is the percentage? Ole me mata ngana ni no fo inga. Ole lo tatou fa senga le me sao. Fa tu ngana matai tai se ele tunu. So la ofisiri la mo fa tu ngana mo rumana e tatou na to ta penal ano fale. E manu
e manu i tupulanga fai mai langa la te lea si sipo me ia ala upu fole ufai tato wo se pe ia fa per we do not accept that tato wala lofa in the transition of now mudu mana aisa o tamaiti tu lo lava tato fa now e o mai sa o male mafa fa mama pe ia por kiki va fai malo la fai malo la fa nana fina ngalo al kokos wa umar pa mia umma alarme termine ya la to te sisi mai le au sa fai no one can take me out of here only comment only parliament e la nel mo tu purban pisa tu la epa sorry fa vai ato ye that is dirty politics that we are trying to clean up ni fa mole lava na mawala va no male il sui pandemia mai sono fina ngalo mata upu o le mana o tuala ia fa ava no lo el fonga fetalai no foa fatua mai alfa le Feiloa'iga matuila ipa o le mana o tuila ipa ia fa ama vai lo le fonga fetalai ono le o yele masalo le ala to fautuanga i le fonga fetalai o le matou tere tonu o le ala pa sanga tonu le fonga fetalai i lana ngā luenga o tau sila i sauni ngā tuila ipa na fa isi fonga fetalai momo. Have you examined that? Yeah, I don't see fear. He controls everybody. Te musu te watu i. Me ane fa pewa ti ngasi fina ngalo e ta mama tu malo lo manu malo mal tofir fong fitalai. Yo, I'll speak alaba ia pe na ma pe fo for telo time. I stand on my grounds. I was the speaker of parliament. So if I almet fai al matau tu alalo fong fitalai. Ye onu sai. Mai fa pali matu ile tu al tapa sa fe ngai o e male tau tainga o fono al parme o te unga ia sa tali tu al si polo si ta tai fono si fo tuanga le fo tala o le si fo tuanga le fo tala sa no ai va fa ale vai lang tu spaia por tu spaia fo tala o le tu si tu la fo fa vai Rolo bingo. O le me fai mai fa vai. O me na tau sipa le fo tala. Ai do fai mai o fa vai le ai. Ai yo le sipa. Rolo bingo. O le fa vai. O le lima ta ita ni le na bingo. O le fo tala mal pa men ato sa. e fisi le toala o fio ma te fono ma te ta. Wa te unga ia tau fa au fia tu ele i tua ngai lau tau lafo. Le sa u tau te ena. Wa ele i folasia i luma mea. O a te unga nana pisa o te unga o te unga. Ia po a te unga. O te musio te rewind tua tala. Tu lau lava. E felava tai ese. Ke loa au tu e tali e tune. Ia la tele ia leo le bebesi. O mea umayena matou abesea. Wa manao ia tu le pa matu joint. O mana fai lana lafo o le talia na manao le matu joint. Fatu ele ma fai tatu joint le sto lafo le matou lafo. Matou tele mana na e vai mai le tunu. O le matou lu se fu matou joint matu le. No. That's the last thing we ever want. Na laina matou tena. Au te rewa matala tua la tau mauna mai. O la tau mauna mai au tanga vai e whelaulau i se ese. Pe mai isi e mau te whaial tūlanga o le whata apel parlemene. E whe mai isi e auana i whata apel parlemene. Ai umane, ua manao e umai whata apel parlemene. Ia, nā lailona mati whata whai. E le ma whain tātou tū whātasi o le tau lafo ua wheo. Pai loa ma uma ale na whail tonu muri lava i no tusia me maloia. Pātu ale, o ale sa messenger. Sa alu e whsotai, o te le mana o te whsotai, ai ono le whapsot mantua. E mau te le whapsotai i le latou lafo mua. Au latou lava na tusi the speaker. E watu latou amendment e lafo. So we did not invite them to come. Mau te le walauria o mai. Au walauria o mai. A salu me muri o le atal suru leo. O choit. Fat oile ai la ele joint tato. Ia lentu wailoa e o. E popole. Lango le malo le majority. O le le majority no matter what. E fetuna. E toi fili ale si tai you're fast. So they are scared of that. O le pusa o na lensa no ai ale. E popole le mena na.
ia io lea ua te ale taimi le lafo ua tafea le lafo ia o le tulaga lenā pe ona ua faamamala matua e mau te le italia ona ua manao nei mau tutū faatasi e lē matagofia e lē vaia matou supporters ma le atunuu matou toe manaʻomia se latou fesoasoani ia matou no we rule the government and win the election by us na matou manu malo mai lava o matou pe matou te toʻi lalo foi la pe matou te malolo e matou malolo a ua naʻo matou and that's integrity manino lo finagalo lo fionga te tai po lo fionga te fono le i le vala lea lo sini muli ai le lafo le fatu tuina e ui ua tafea o mala fo e lua o ile to pare mi le sa tau fo e fatu pe ana fa pe sa ofia lo to lafo le fatu tuina wa sa fsi de toi foi ni se tatu Feiloa'iga la sa tembi de sa fa to filter ai a ila sa to fo e fatu e vem palmi sa matou faatale le musumusuga le atua e lē faatagata moni tonu o lusu faitu lana le sa pape o on ta open 24 hours matou mai lo la e file retweet within 24 hours ma fai ina nei pe mai ho la fau se si pe fia pale mia se si no o le me mafudi e mal vaenga po ni to lusu e la ia ma se si va pe vale ton fili mai lungal le si tai o Sāmoa o puna no fai la so fili mai le tua le si tai o le tunu i fa pe sta to finga fili tato e fa tali me le tunu ta po mai Sāmoa ai God will choose another leader o le me le alu le temi nei tato fa tali po ai le si to finga le tua e mai mo Sāmoa ya mo le atu fa tele ata si mai nei aso ia mal o tato tusitala au tanga vai e te alala mai o le fai pude e o tau sao tu la lango le fai ar fai vo matem tenga e mai tangata se o tanga vai le saundi o le matou te fa te atu le tato mota nei io ngal mana tu ia ta pito palo i fa pena foi se montafa io ia me se foi de pa ia mal no sa o te mai ta io tato ainga pa tailo to afia mai pa tailo mai o ao ia o a foi ni tali wa batu ia fa mai no watu pa fa ia tau nei lo to fina ngalo le tau fa ia te fa pulpulam fa mamlama ai ta sanga tu la tustal tau mana ai le stene le na fsiringiam ta upuen sa no ifunto e wole sa ai sa fa tell tu email le gate runner ma le stock exchange agreement ma fa se la e kalpa povi no fietera no atu mena e ala na wole sa ala fa ngai se tato to tu le si tato fontanga ian tato fa mamlanga e o le AVCC ai lava na tala e tauna fa mamlamatu ai fa aftai fa malo le fio mai tala mai au ia fa pa ia tu Sāmoa le nei tu la le aso aftai fa vanoi no to temi to te sisila mai ai mo to fa fonga mai foi se matu tom foi atu ave fo le nei avanoa ma to te momoli atu ai le nganga fa aftai tele ia ma le nganga fa malo i lau tapo inga ia o alo le pale mene o Sāmoa i fontanga matou therefore nei avanoa su atuai vai malu i puenga ia po le ase silsila i le sou ma le whainga tā o fina ngalo manatu malangona i le fontanga le parliament ia e batu lava le anganga o taula atu ina ia le ngaluenga e meser whatinonga o lo matou walau ina a wale tautua ina ma le taitaina o si o tatou malo ia se upu na la vale po se tu ma se anga na le tauta mali i lau tau sisila ia matou wasu atu pai malu i puenga leo whainga luenga to tofi le tua i te itai o e kālesia i so se whata whaitaulang o le matou te talo i auto manatua le pale mene o Sāmoa malona malo i auto te talo ma auto tapoinga e lai se si mea tātou te tua i ai o le tua o le tātou marua papa o le olo e le soloia o le maa e le malu e lue taula i ai sāfo lau Sāmoa i upu whai o malo matou talo i anonoa pe manu maula li ula ia wale manui o Sāmoa nei mātai au ia whamanui atu le paia mana malu mawalunga umalava Sāmoa lo lala mapapa au i atu no mamau
ia mai se fo'i taulumaga o fe'au ma tiuti magaluega o lo'u toufega i ai faafetai loutou alolofa mai i le atunuu avea fo'i nei avanoa e vatu ai fa'amanuiaga faafetai atu le tusi valaulia na mai le tatou mafutaga tinā o ao le ekalesia e fakasā fa'amālō fai o le faipa e ale le mala le ua tu pula ma le mamala ae mai se le failā le ua tu i totonu o le tatou laumua i papauta teine o le papa le fale o le ekalesia e tua i ai le ekalesia malo ma fanau ma le ekalesia fa'amālō le galulue fa'amālō le onosa'i fa'amālō le atina'i o le ekalesia i ona mea lelei watu ai le faafetai le teitei fono le raulau afono ia ma le mafutaga atinā o ao atoa o le ekalesia e fakasā ia vi'ia le atua uai'u ma le manuia le galuega fa'amalulu atu o le fa'atasi atu ae faafetai mo le tusi valaulia mo li atu se mea alofa fa'atauva'a auā le tatou mafutaga atinā ia manuteleina Samoa ma lau fa'asausauga lenei fiafi matou alolofa tele atu tatou tuele ai fela'i fo'i le isi tatou polokalame i le Aso Faraile muamua i le alofa ma le agalelei o le atua soifua ia ma Emanuia